ba how new arah jara pulai karamra konstituensi ingin yo ya kejijop no kandidat jong sen kongres Kajinglit penyeso jong uba banjop pengrop MDC Karambra Jerngam Syake NPP kadai kaba ula shule marwei klem da pentip lang hau district president ong uba bormanding nonglang habai kren bar unong thok kubor mentagesngi haba kelipan laga jingmi no jong MDC kan kita ne em ka congress ha ke election hau araja ar pulai uba nonglang ulaong bakan omdon ke jing kita asatia namar bakat nang mi kiski ka congress kran nang klan habaro ki zone hapo ka constituency haba kelipan katkum kasur balayo ngau na kibabon balang ba uba kimfa es mavan yang MLA ru unlej penyeso no Syake NPP uba nonglang wala pentikna bakalong ka basisha Henry ula penpaupan ya ka jing ngau lengo namar bakite ki arngut UMDC badu MLA ki klem pentip ya u kom unongelam jong ka district to mentang ini ngap ya ka ei ka ba uba nonglang udon ban kren nakaliang jong akom presiden namar bakim konsol yang aban leisya kataka weipat ka parti surekat kum ka jingtip bakilalej habaro kisun iyo ya ka jing benaba wan UMLA ro unsa lej no siya ka NPP kata kalong ngisyo jingtip na kiparalok kiparacyor kinong kesian ba ichong keseng kongres re nakaliang jong presiden kan sa bakilej habaro kisun nga klem yo jingtip baki klem pentip ya keburam ka jonga kum presiden nakaliang ka jonga kum district presiden ha ka jing pelik peniasok nakaliang jong UMDC don jongi uba copong rop sya ka NPP ngam don jingtip nakaliang ka jonga nomor ba klem yo bani konsol barnga ya pigi press nakaliang jonga kum district presiden baki kwa bani kendo bantip hak biadai bat kanika meeting ke pemerintah kabadengkong kelong ba ni ya khot ya kinong mi khmat na ki blok jong kilai teli ki blok kongres committee ke mau surut karamrai bat kanong ston ban penklain ya ke organisation jong ke parti bat bangin yo bat enroll hakipom kat kum jong kajing penbek jong ka state ka jongi mentah sipor kidon kijing leng pedeng jong upai ba na kabenta ba MDC jongi ula lek no sya ka NPP ring ka kongres parti pedi kamtam haram rai kadang don kijing kermen bat kadang klan ya ka distrik hi barok way kum yikilong tre kam don jing ta namar halu mentah ka parti kongres kadang ya ka organisasi ban penklan ya ke parti nakaliang jong karam rai blok ban nakaliang jong ke distrik namar hak acu kapor mentang ada mangau distrik seden bat ketkum ka appointment ngelayo na ka MPCC bangan hap in charge sipor ya karam rai blok ngila pen krek sai ya organisasi bat satang kendiat singi ngin sapen bena ya ukan didit nak seng kongres naram rai